Ki santali ki seng bhalang na rilum jaintia kila penlong ka jingaki ke bakensan da ka basyong kelan mengor hakmat umat dorjong uwok yang nang ba hajan ke DC office klerian. Kini ki seng bhalang ki kentup ke Jaintia National Council, Jaintia Students Union, Khasi Students Union, Hima Sutenga Youth Federation, but Federation of Khasi Jaintia and Garu People. Kani ka jingaki kalong ban persyak jor ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited na kebenta-benti mausun halum serman hapo ilaka nongkli ke badang syuda penlong menha ka laipuai terik naitung bat dawa na ka sarkar jela ban pendam no shisendan ya ka public hearing ka Shri Cement bat penyo ashwa ya ka hok ki trai jaka jong ka ilaka sutenga bat nongkli bat eki nongrep ki badai trai ha ulum serman. Ha kani ka jingaki kisan seng bhalang kila thangru ya ki dor tenshom jong mintri rangba ka jilla Konrad ke sangma ki arngot ki sembut mintri rangba kentup uba prestun tensong bat snya bhalang dhar na lor u MLA ka kleriat ba kermen shla bat MLA ka sut nga saipung kong Santa Mary shla. Ta si ni liang san sing ni lawan hang ne ko umot jong wok jong ba don ne kleriat ne de kajing ki bejaja ke jong ni da ka pasong lan mangor bada ke jupor ni latang ya tin shop jong di hak sokar jela umba biti sokar di itu semta si latang kum gadak an problem jure ti namar kajing euro jong ki ya ga hok long bri mon priu khantam ya ginang jong snong ibre na po atani ejen jong jong umba biti bi ba sasing po kajing yalam jong si khantam di gat ini khantam di bat ni jimat santli ba kasing galabu bakar ngangek ba yang ni ngai ag start jong si namar ko magitip ba mata sing kan jilang kajing lang pagda jong ki susen gibi ha thani sor long ro we pala share gunju padi ne kam ila ag start jong sing pakai ba sing kimi kan sa sing nagrai kata ngin si pembet ke sukar ke latung yang kori nginam seni athan yang kori namar tip na gawai sarkar sarkar ki sai tung yang kori nega kum ga singi kung pagba no jong sing ki kuat ba ya kan public ring lo tolong hanong kli dengan pendam no ika mar kam sem la ya kam sem la penhun ya ki nong persa kabar kam tam gala penhun tang ya ki nong persa ngatrai jelas yang tu hi ba ila ya yang ne kam namar ki santli giman ya ban sim na kabinet yang ne ila petip sokar ka dei ban prulong ya ni mat santli kum keseng dawa kasmi nyau trik yang benau ka arjar pendru ini yang kisan sei kata tok na duk ka JNC JSU KSU HSYF waka FKJGP depan mani ya ka sit in demonstration ini compound yang bisi ini hajan yang umot yang nambak kam kedak ubi penpawi ya kata kajing singausi ini kam kata kedak ubi penrami ya kajing lek bor yang kesorkar kajing itu waka public hearing yang kesli semen kepada depan ni benai wada dep aka lepu tarik bad hak tu ka public hearing hak tu kesengi dia kajing lek bor duk kata-kata daman kam kajing yu right ya ka hok long bru man bru tam yang ki bru kewa chakni ka than is Jaintia Hills naduk ki ilaka nongkle haduk ka ilaka sunga daman yu kajing lek bor haduk kata-kata ya ki wa percha ya ka public hearing dak hanglat iki chuluti don hi bat dak lok lek wat yaw surok khanang like yu poi chakata ka thau dekani hi kajing lek yang kesarkar man go kaya kawa myu priang dalele apo is Jaintia Hills district kate tok khobor ko ikwa ukha chaka sarkar wato mhoi ulek bor kamni dalam da ap ya kasur yang pajba ada ku nyombeng pi ya kasur yang pajba katwa ka Meghalaya State Pollution Control Board nawan put go ya ka public hearing na kabenta waro upun siaw ya kasur upun siaw ya ka jing siaw yang pi kaya kata ka jingmut yang pi ha ka tu ka public hearing andai penban yu ka sarkar da khanglat go lang ba ko penem kam bakla ya ki force adu kata adu wa ki pajba am yo dal egu poi chakata ka thau da khamtam nawan le plus wa watang ki bai thau yang ki tre thau yang ki nongrep le memi penbai aperdi ke jingi kulmar aperdi arki ilaka memi penbai andai ke sarkar dang ilat go ya kanika serismen penman yebor dan yu penlai bai yebor ya ka kani ke public hearing andai email tibi ke ya ka jingi to ka sarkar wa ka serismen andai tang wa kanihi pau go cepat hai botok ke jinglek bor ka kamten ni de le ila de penpau ka jing siau siu ni de penrem ila ya ka sarkar MDA 2 wa de le bor go ya kam kini ki kam ke jing kerpat le to hi kam ke diman le to hi mo de uji kam kini ki jing le bor apok ke district how em kini ki public hearing le ni kini ki benta yang pajba
kat kamamani haduk kate yu ka sarkar em go kanu ka respond hejing ito wa ka jing pha sti kyong i saki department wa fair ki uman concern department UMM kanu ka respond yong ki le UMM kanu ka jubak ka yong ki ta kani le penyu hi go wato ka sarkar hi de cha chiliang bai go le ni da favor bai go ya kani ka srismen da andaman go ka wa thla ka wa klot ka wam snew de ye cha bai go wat haprdi ka jing pacha ki wa bun na ki pajba na ki sing ki wa fair bat kamju na ki nong rep ande ka sarkar da penman bai go ka wa penjob jubor ya kani ka public hearing yang ka srismen kam wa da dilek chiliang